Deni ya namna gani? Usifananishe na ile siku ya kwanza ilipita. Ili ya kesho inaweza kuwa tofauti ya maisha yako. Inaweza kuwa tofauti katika imani yako. Inaweza kuwa tofauti katika safari yako kwa njia ya pendo. Mungu wetu atusaidie sana. Leo ni siku ya Mungu. Na huyu mtu wa Mungu Mfalme Sulemani alipita katika nyakati zote. Kama leo tuko tarehe 14, ni kwa sababu Mungu alitaka wewe baba uikale pale. Ni kwa sababu Mungu alitaka waimbaji wapigie leo. Kuna wengine walitamani wafike siku ya leo, lakini hawakupata neema. Faida ya kupenda mafundisho. Dunia ina mambo mengi. Watu wengi hawapendi shauri, hawapendi mafundisho. Na kuna watoto hata shuleni, ukimwambia andika anaangalia mwalimu hivi. Kwa kujikaza anaweza kusogelea kibao na ile mroho yake hapendi hata kujua. Anaandika hivi, anaandika hivi. Inakuwa sawa ni shapo kweti. Andika hapendi kuiandika. Anaiandika hivi, inakuwa sawa kichwa ya nyoka na mkia kule. Mwalimu anamwambia mtoto, hii ndio wakati yako. Bafransa wanasema profiter de temps. Quelle occasion? Ndio Fransa wanasema. Wengi mvula tu ikikuya kidogo tu, anasema na wapaseri wanajua kama mvula ikikia asubuhi. Basi roho ya Mungu ndio kanisa ni roho ya Mungu ya mtu. Mwenye alifunzwa ya kwamba Mungu anastahili kuabudiwa, na hivi leo ni Jumapili, yani siku ya Mungu, atamula inyeshi, hata angalia kiatu, atasema ninaenda kusudi niende kumwabudu Mungu wangu. Lakini kama mafundisho iko kidogo, anasema na nguo yangu nilifula, niligoma, anairudisha tena mbalizi. Atairudisha, lakini atuwaye kuhesabia siku na majira ya nyakati. Juzi niliona kule chini hospitali, papa mmoja kumi aligonjwa, na kwa bahati mbaya akagonjwa na lisape. Sawa hivi hapa tumishi ya Mungu wako hapa kuna sababu. Unapata siku mtu anavala nguo yake. Kumbe na ile kiato yenyewe alitosha uganga juzi ndio yenyewe alivala. Akagonjwa, akapikiria kwa mganga. Kiato anaingia kukutana ya mganga. Kiato kitanda hiyo yenyewe tu ni mwalimu anamwambia baba, hii moya uiweke hapo. Koti mwili inaanza kuongea na koti inamwambia hii haiko sawa ya kufanya nini. Kumbe na safari iko mrefu inaendelea. Safari iko nini? Iko mrefu inaendelea. Sengine inamwambia na mimi yacho iko mingi na mimi unitoe. Kitu yenyewe inakuwa na kazi pale, inakuwa sasa mswari. Serviette yafanya nini? Mungu ametupatia hewa kwa bure, lakini wakati majira inabadilika na hewa haitafanya tena. Jipatanishe na Mungu wakati tungali na likatoa. Wakati tungali tarehe ya leo, ndio muda kufanya nini? Ya kujipatanisha na Mungu. Penda mafundisho. Maana yule ambaye hapendi mafundisho anafananishwa na mnyama. Akili yake inakuwa kidogo. Fahamu zake zitakuwa zimechanganyikiwa. Soma Wakorintho wa kwanza 11:6.
Wakorintho wa kwanza 11 verse yake ya 6 na ya 7. Ndiyo, karibu. Wakorintho wa kwanza 11:6 na 7. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au akiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa, na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanamke kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Rudilia ile paragrafu ya mwisho. 8 ndio au 7. Kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunika kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Amen. Shangilia tu Mungu, shangilia. Niko naongea na mtu mmoja juu ya mafundisho, kupenda mafundisho, kusikia mafundisho, kuitika mashauri, kuitika kuonywa. Paulo anafika kwa Wakorintho sawa hivi, tuko hapa Kamanyola. Alikuwa mwinjilisti, anaenda huku, anafika Korintho. Anaongea na Wakorintho, anasema kwa sababu kama kichwa cha mwanamke kisifunikwe, kama wamama wanaweza tia maligere, wanaweza tia masababu vichwa visifunikwe, Paulo anawaambia watu wa Korintho nywele zao basi na zikatwe vile vile. Lakini kama ikiwa ni haya, ni aibu kwa mwanamke kuingia msalo akate nywele, afunikwe, avale kitambaa kwa utukufu wa Mungu. Ndipo anasema mwanaume naye akiwa kwenye ibada mbele ya Mungu, akiwa kwenye maombezi, ni lazima kichwa chake kisifunikwe, kwa sababu yeye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mafundisho, apendaye mafundisho aseme ana akili, anayependa maono, anayependa mashauri, huyu ana ufahamu mkubwa sana. Tukisema tusimame, kama ulifundishwa ni lazima usimame. Tukisema tupige mikono, kama tumefundishwa ni lazima tufanye nini? Tupige mikono. Mwanamke ambaye aliumba mwanamke ni promotion ya kwanza ya uumbaji katika dunia. Mungu akamuumba mwanaume na akafanya mwanamke, watu wawili, na akatia fundisho, akasema mwanamke atakuwa amejifunika kwa heshima ya utukufu wa Mungu, na mwanaume hatafunika kichwa. Ndiyo maana unaonaka mwanamke akifika na shapo mkanisa iko na ruhusa, anaweza kuwa na shapo, maana yake ni kitambaa anavaa. Lakini baba akifika na shapo, hatuwezi pandisha bendera ya mbingu, ufurahi moyo wangu. Mwanaume anatosha, shapo anaiweka chini. Ndugu ambaye uko hapa, penda mafundisho. Sikiliza yule ambaye anayeweza kusaidia, anakwambia dada haiko hivi, mama haiko hivi, kaka haiko hivi. Mtumishi wa Mungu, sikiliza vizuri. Wapo wengi wanaambiwa hii njia, hizi siku hii njia haiko mzuri, rudie ufanye safari. Anaangalia mfuko yake, anasema ni franga yake ndio nitabeba, yeye atapitia transport, na wamotare walisha profite, wanawambia ukinipatia tu 50 mimi nitakuzungurusha
naenda nazunguruka. Mwenye faragha hakwake na akili kama alishachanganyikiwa, aseme mali